we are the La Union Tech Book Training Provider Incorporated from Barangay 19, Tambidao, Bacara. So we have this training of photovoltaic solar installation. So as of now, detiket may isang dakkel nga banag lalo ket increase amin nga magatang lalo ket ti presyo ti gasolina ti kuryente. So our solar installation at ito nga manited ti training kasi to save makatulong iti community to save electricity through solar po. So may sapay nga e-commercial concert get free training iti La Union Tech Book. So we have the night class and day class. So you can register to our Facebook page. Okay po. So, sino naging mabalin nga ag-undergo may training? Amin sir mabalin. Wala po siyang age limit. Wala po siyang age limit. Basta resident isuna iti Ilocos Norte po. From District 1 and District 2. So, why is it important na ag-undergo the training kailangan ma-prefer na ag-install ti bukod na system? So sir, kailangan tayo nga ag-training. TGJ trainees tayo. So aside from handmade nga amin sir, get at the skills na ken at the knowledge na. So adaping amin anati solar mi nga connected so na iti electrical. So kailangan tayo met masursuro kasi di nga rod. Aside from delikado no patpatangan tayo ti ag-wirings. So kailangan tayo talaga ag-training sir. Yes. So is this meant for commercial use when para bigyan di ba palay? Both sir. Aside from commercial use, okay pa iso na ti balbalay sir kasi isuro ti trainers mi iti kasanod mapanti industry, incoming industry and ti pagpraktisan mi is balbalay and companies. Opo. At the difference sa dito yung mga kinagitay makikita na at the solar panels na kabalayan or iso dito yung awan met siguro ti pagkaamok sir ngayon dito yung amin dito sir dito photovoltaic system mi circuit basic iso na sir for training lang talaga ngayon di gijay maaramid to sir iso lang nga iso di gijay mai-connect iti balbalay mai-install. Yes. So para ganito interesado lang yung mga karoon ng casting system anati kitain tayo amount pasabot ng isagana. Siguro sir, di ngamin mesa nga board mi sir. Ket ti mabalin nga makapag-generate isuna ti kuryente like di inusar mi ti pagudpod. Mapan isuna 15k sir. Makaited isuna iti electricity ti hul nga balayen. With aircon, TV, ken electric fans. 15k agpangato sir. Di kasto nga panel. Di maudilaingin ma'am. Anak iti kayat yung may padanon kada gito makabuyan to bideto ano apay nga dapat nga titipilyantan. Is this the future? Sir, ti solar hunting amin amo in the near future baka i-require to ti government nga ag solar ti every balay kasi very isuna makatulong kanya tayo. So para kanya umay kayo ag training kasi aside from mabalin tayo ma-installan iti balbalay tayo bukod tayo nga balay mabalin tayo pa makapag tumulong ti community tayo nga makapag-install ti free kanyada kasi kanya mi sir tata income ti barbarangay nga agin install ti free.